Ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakrdob ying jongpi. Tip petisyong elugoni pig address undon phone number undon. Kani kala reflect ini pan. Ini kan. At least lana kamuan official notification do subuh ya ka department menteri at least ni hak berkat pada ni kijungi kanu ki struggle Ïohkam ki Ïohkam berbuli ki kontraktor kanu regular ki struggle tekmon hak untuk angin ki Khasi to kanu mot ki Khasi gitu ki interview atau Khasi buat kita ni sound kat luar ni tambah ni hati from Mizo kadang Kawei Mizo kadang Kawei tambah kan teman ni aktif lupa nastul kila pressure ba kali dulu kali Mizo teh kita istiwan insyaAllah ni Jadi kita submit ya kata. normal bakal penting juga tu ka Ka Khasi Students Union nong thamai circle haga khat pratik urusau arajar pausau kladawai ka office district school education officer halo ka jing thongkam yakwe ka jat binri Mizo HL Mizo secondary school kabrana thembasuk hadi masar ngi khinna ki ba apply ya ka post assistant teacher hapo ka diga school klashakan tan kedi ka jing Tuklar jong ka KSU hapo ka jing alam jong vice president ka KSU nong thamai circle uba Richard Maukil kalong bagani ka post assistant teacher kedi ka sanction post belamang daga sarkar hapo ka HL Mizo higher secondary school kabri ka school deficit ka bayo ka jing kershan tulap naga sarkar megalaya haga jo ka por unu nong yalam ka KSU re thuru ba ka seng lapan daga juba right to information arajarsan digi bor penya jong Hillview secondary school halo ka jing penlong yaki examine thongkam ad hoc assistant teacher hapo ka diga school ba dawaru yaki bor penya ba ka aikam ajam ka dibenlong shoai ki try mulok kan ya hadin bangi yo jitip ya ka jing ai appointment letter jong ka department di SEO ya ka we ka kelajat hate po school HL Mizo secondary school pada po masuk ni tentang ya ka jing so bicara bakrau nomor kami kapus tadi ka budget course hari ka sanction course kalau ada kadi ka sanction course kamot kiba dihok banyo ya kata ka kam kidi biki try muluk kata kidi Khasi ni dijentian ni garu ndrai nakaliang jong school manakaliang jong ka department hi ngintip kanu kurkum ki ai appointment din ka interview ki ai appointment ya ka ka arla ka bisa jadi Mizo kena kalian jongi ni dawa maka tengah kepada pek bahkan scrap nomor dor ya kali ka pengen kita nang ban kondak yang dakoi pada interview nang ba ki try muluk jongi inyo ya ka ha ka jongi ya ka jongi hitam pi akan ka kudu kam jam ka sebangi kai ya kaja kami ya ka ku dekat juga jadi review bari hok ni jam tekan jayu ya kaja review ni sekan nang kalian juga senghi ni penramjur bat ni dawa mardor ba ka department kan scrap ni ya ka appointment letter kat kampat scrap ya ka appointment letter nak kalian juga seng nim security bat nim yai penlong ya ki jing ki papier dia kaju kaporu ni wan ya kan sendon nomor kadon sakoi kapus assistant teacher kapala ka Hillview secondary school kadon sate ispo thembasuk ispo RERC de ya ka written test kiladem mentan ngidang da file ka RTI banginyo ya ka result nak ta ka written test pan ngilai kran ru ya in charge sub inspector of school beripet ya kali kakam ba dia le kala ka yai pan kibanyo ya kali ka pusu nomor kadi ka sanction plus kaneru kadi ka daw tangba di binyo kai ni jongi pat ngilakran sai mat dong sub inspector of school ba la ka long da khumai pat
nakaliang jong ngingin ni khi dak katanya umba kalong bengin khi mata nak benta kalika ban scrap ya ka appointment ko HL Mizo Secondary School.